Mame Mao Akwaba and Faumbra Ghana in some TVGH so what frame Ajoa searching. I was not from Mr. I won't subscribe here, Mr. No subscribe. Me a notification bell also for more news. I was not for Brantia or Cassie or Casa de ma NDC Amayoko no Mekai 2024 Yababe to Abano. No Casa de ma NDC Amayoko and Yasem Kito across still called Gusu Casa de ma NDC party no to know such as all your full supporter. Na or the ensem bi abeto dwa na ensem na oka no could it be say omo ehu bibi youth no mo ehu bibi because NDC for no na say comment omo emema ne say treatment omo di treat NPP for omo nja yo na to me and I say aban ebetimi asesa na branti e de afutu bi ama sameje mfine ensem oka no sameje mfine abranti would menka because eya na abeka na ye hu say bia sameje mfine good board no onde dwuma bia na sika na odi NPP ba obebua konta opon kwotena US obeba say mo na mo ntimi ankwa ankofa keno for yata sameje mfi NPP ba na okotena okọ heaven kra ngeba okofa na aba abranti etre say sameje mfi wo good board wono emma no anya na dwen so odi sika esese nkomutimi de konkurasi kosi school dan ekosi tubo ho ebua inkurasi chese ebua Ghana fu ina na yenya hoto na ma no yana adwen so ordinary left right ni edidi eba ne sana say NDC for omo opposition na say NPP ba na so omo chichi na ana so omo chichi NDC for mpelefun bi omo edisika na obie ne ho obefa camera esi so abekasa de ama omo ana so omo abe defend omo because omo disika no omo anka yo omo ene sika no so nyomo sika ye Ghana sika nti omo ye careful boy na to for pa yenti nsim ode etudwa abusuafo yezu the table will 10 ebe 10 ne ampa onya atesa akasa we bia na ye honorable Sameja Mfinti na ye omokasa asem no the honorable ye besere gold board ho na awoda no ya ngase be pesika fa hwe wabusua fa sikia woda ache ne wo mmada ache daabi bebi a wo awuye adwuma sesia na ye CEO no aban ni tua wo ka bonus ne allowance bia wo se ye de ma na ho to bia ye de ma de aka ne se ye adwuma pa ne enya so mfa so mfa nso mo man no na obetena ho be yese mede minsa bankum ni nifa be didi nyafu a sibi o mo ka no chi ne bi se 100 years na 10 na se wu kro mpo honorable ye be ba betu funu sa na MPP fo se wan hwe ya wo de obey conditions hama na ekura Joseph na ode ye ne carpentry work na obe provide na owia nkasa eche na ehye Jesus Christ na obe provide na owia na tale na ye to so ntonto no ni nyina ye be mu provide ansa na ye gyawo ti ye be sere ndisi mpanyimfo a mu hold public office yesi kasembia no ma mo hwe so ochine bi ye be chemo na ye mu binum asore ya be gina street ni su be ye dede ye nye junkies dabi sika ye wasenki ye de be ye mi kurom kwan no na watena so sika wasi ye de be si school ma mi nkuru asefo no nipa ba ko watena so sika wasi ye de be si hospitals clinics e ma mi kurom fo nkuru asefo no na nipa ba ko wasi ki o de kohwe wo mmadache na ochine bi party bi aba no obechew me pa man ne nkoso nti mimi si de min sori nya bade ya me ne me ma ne me yire bedi na mi mbegina ho meye dede free ho no abo hwan free Mr. hwan enye ye mu binom dabi Northerners Votarians Oti region for men crofo me bisamo and nanu ma be bisa question back wa se be pemende obi ntumi mba me comment section embe yima no me see a party aye NDC ya to abamom so mu since 1992 ebe pemende ya voter region yo mo strongholds ya northern region yo mo strongholds ya Oti region omaji aboso me bisa wo since NDC adi omewe so 29 years and still counting policy ba kupe ya omudi agwa akwan wa obwa Ghana nyinara emma votarians Northerners and people in Oti region yenya ho fa so kase no e wa himfa mumba ba ko na mehwe up to there obi antumi yima no ena hwe soro ha sei Peasant Farmers Association of Ghana demanded 6-month ban on imported rice to clear local stocks and now na me kan wa say Northerners mu na mu ye ekuafo kase Votarians ekuadwuma mu ye peasant farmers people no etirije me region ye peasant farmers mfaso ban hwe ya ban na abahwe ne odi ye fam nia odi ye edi fam sika kakra kan kase sika dodo ana odi kakra emu
ede ba Ghana emreko a ye guso a ye mo wo Ghana ye nya atofo we nti na nda no medwa ye friend say Richard Manube so kwotena be ka say Ghana ha nyina obi ani age ama me didi na tem say okọ na region na omo ye peasant farmers they are crying adenti na wo so nka ne sa oti ase we nti na medwa no enti mo hwe since independence yesha asise to aba 1992 be pemende ya to oti region for mo to aba mendisi voter region for mo to aba mendisi nordiness mo to aba mendisi nso mo to aba wi a na o ma dampo mu no o ma bo mo ani agum so meboa development yam fam breye nsuo mpokura common drinking water nsuo a ye be no mpokura o fam breye akwanhwe MP has to voter region MP or so on bunko to game pa bencho say on be na akwan say they adano maho enye potholes bio adenti na what say man say because yam for obuo fam mayen NDC form for obuo fam man ordinance omo fam ma votarians on fam man crofam wo eastern oti region min crofo enti mrana so sum ye besua nyansa MPP amonto aba ma omo the school feeding program e de baye school feeding program be boa Ghana afan obi biara kotokro bia o se ye Ghana ni no peso o ba ko school dia obenya ho faso ni turturu nkofo anya ho faso kase pa eye nordness votarians and nkofo ye nkofo oti region for ye na anya ho faso kase pa because ye na ye enyafo ye na ye nibie murafo ye na ye ntumi mma ya nkola school skama mo ko didi wo school mo me sorry ya kase nkola nko school amon pese mbeko school adenti akola nim so okono ekombe kode no free school feeding program e buy no ka kira akola so anya mpokura no be ka kira akola school ade tinya ko no omo adware omo ko school because onim so okola okodidi ekom nkode no okodidi edwanu mpo keke na akola nim so obeko didi wo school no e motivate akola no ma ko school nordness votarians enemy nkro for eastern oti region for me buana MPP free maternal care e de baye free maternal care yento abam ye na enya ho faso oti region for me bua voter region for free maternal care no ye na e benefit ya kase me buana nordness free maternal care na president Kufuor MPP de baye ye na e ye nya ho faso kase me buana ye party NDC ayekosto abam mo ne omo de baye na we he policy ba kwa mo de baye boaye no e wo hefa e be so yase ne no e wo hefa mummo ba ko na mehwe na mesesa ma adwene se me boa adenti na wose ade anya ne ye support you cannot continue doing the same thing and expect different results ye to abamma mo tem biara nso mo afa ejimi for ye to abamma ma afa de na adansi ye na embe bunko to dwen pa mo twa no mo fa development en fa mreye nordness votarians in that o voter regional o free voter regional bi so won say Ashanti ni ban e na afra Ashanti regional ko voter region so ko pe na nu aduane na so ko pe adwuma ye adenti na onko nanso votarians say ye di America akola sori a no di America ba akra okokuma se okope adwuma ye me a me so me free region me wa akra me boa ye be pay ye nu aduane because your region no there is no hope for the youth in human ho enso ye party a ye to abamma mu kase ye NDC wadi o man we so for 29 years and still counting adenti no mbu enwuma mayen adenti no mo mu enwuma mayen and now last year the John Dramani Mahama of northern region northern president ya benya no first time and na ye say savannah tree planting nnuani wanti nsuo nto ye beduadua nnua wo ye friend say northern region emma sika twetwe eho bosia omuka giye nnua no ma nnua oma disika no NDC chese omu nordness ye omu ya mmobo votarians NDC hu ya mmobo krakra oti region for omu muyan ni omu ni ma se du election time no ma tototo aso ne dade krante ne ntoma seminar no mu di abress ye nginto aba ma omu atemdidie kase pa no atemdidie kase pa no 2028 omu de ba hwe eku adwuma na ye ya emfaso bia ni so emfaso bia free mu ma ye ni atofo bayere ukomi kroma se na minuan mu esu se omu eku adwuma no omu nye atofo
omo ye bayera afiwe omo anya market kura omo ho chire omo bank yento oti ase eburo rice a omo ye yento na you have party a muto abamma omo kase a omo no mo wa aban party a yeto abamma omo kase no omo no mo wo aban mu mfaso benti na yeto abamma omo edenti na ewose yenkoso nto abamma omo hwe kai efa omo go Accra ne Kumasi omo free fa northern region ensu yenya yeye eku adwuma yenya atofo adenti na ye party a yeto abamma ntumi ko bue factories wo omuntumi ko bue skill training center skills development center bebi abekọ nya titiye ewo ho maye kaye fo ntumi ko nya training kaye fo nyina amwo Accra nyina ne enti omo ban so omo ko pesca na omo akoto machine na omo sade akọ so omo ko sua tele adwuma hairdressing ene kaka because awofo no ni bia mo do omo be wura adwuma suam uti ase enti na omo di America ba Accra na omo ko nya kakra na omo sade akọ so obehwe a anasi tudo na so no or the akoto ne chance ne ohia because there is no hope in the north there is no hope in the north and so nordiness mutu aba boom e de man disi enya atemdidi ma ya ana enya mfere ma yen ana yetinya ya dwene na enya adwuma se me producer ana mebisa adenti na wose ma ne sa emre na susi ye besese ya adwene na use ya adwene as northerners votarians and people in Oti region muma yen fa ya adwene nya adwuma na yen kanche o mu se sune so mo mfere se o mu bedi abura yesu yen mfere se ye be punish o mu in 2028 yesre mo eno ntina mebisa ye since o ma di o man with ndc adi o man with 16 party biara votarians northerners and Oti region for yesu ye no to abaka se paade mom policy amu de ba man ba boy no e wonfa e de bo Ghana e man suya su kase na wonfa nso NDC moma MPP moma ye nto aba mom no omu na etimi du policy di ba free SHS wo ho ye na enya ho faso of votarians kase pa ye na enya ho faso no ordinance me boa free maternal care ye na enya ho faso school feeding program MPPs and ba ye na enya ho faso kase pa votarians and no ordinance people in the region me buana NDC dia wa he omo dia wa he omo afa ye jimifo omo afa ye jimi ajimifo mre na so si e betwe omo aso ama omo aso nhwia nyansa makrao medase